Matalo fatu lau Samoa Entertainment TV mai pia le fo itu la isi mai whaafonga. O tau mate ai lo tātou tunu I fōlinga wa ai o le tau o iei nei e mai se o le taimi o whāma timunga māsani ai. E upa u whaatasi mai ei nei ma le 15 miliona tā la mai malo New Zealand mo Samoa. E tā pena ma wha o ngai la tina ino le tunu u. E mai se I tu pui puia mai ai a whianga o le tau ma me tupu. O le seleni wo wha awala mai lalo se malienga wha paanga. E ngā lulu e so o tau awai malo e lua e tali atu ilu I tau wa whianga le tau. E so o tangai tangata soifua. Ai o anaanga I whanua ma whianga wha awa we tupu mai. Ma wha afta iai el minister o tupe, lau timu ia a fuawel e sewa ai le malo New Zealand. Le wha awa wai peo le nei wha paanga. E pei foi ona sa wha manatua il tamai taipale mi o New Zealand a o iai a dren. I lana asia singa le lua o lua a obe ai ma taitai o le malo. Ma toi whaaftai ai, le alofa o New Zealand I le taimi o le COVID-19. Whaapea le apa mai tāpena ngā Samoa o whaia nei. Mo le whono tele a taitai a malo le tāpulenga le whai le tausanga whau le chokom lua o lua wha. O le whaperisiano ina o Samoa wa whai wha mua wa ave o na taitai lotu. I tangata sa tau whaatawa aina masawa aina. Ma mole mawina I nei tātua tunu ai mesele vai taimi le nei. Le ma ewe le apa mai o whaalapo tonga lotu ai o whaalapo tonga tu ma oti ma le o whai pisinisi. I whanau ua lawea ia mai sawanga o lo o tausi le Canvas of Hope I tona I mato. Ma tāpuni ai mo sa taimi le tu mau. I le vai aso na te anei le kalesia me totisi lana mata angai piula. Lona vai ta ele lawi loa I tulisi matangata asia tu iai. Ai tu tasi le awa noe whaafia ai le tu so le fitus fulu whanau mai le Canvas of Hope I tona I mato. O ilalo le vainga le SVSG. Le vaita ele o piula o leisi leo anala ngā tupe mai tangata tai ele, veitai. Na moli mawina fo ile ave o le whaataua a le lava hotel I songi. Mo whanau lava ia o lawe ia mai sawanga o le anga masani ai lea le lava I tausanga taitasi. O le whaatau mamafa matu whaatu o mea lofa I le lata le selau whanau mai lava I le pepe I le sfuluvalu tausanga le matua. Whaaftai ai ele fionga le pristene si li niulina chang. Le tunu uli nei fo I vai tau ma le lolofi atu e le ngata o le alofa maasani ai. Ai o ainga o asia tu I fafo o maua taimi e asia ai le toa manga. Mo e pua ngā tia, mo moli mai ai mana whamunianga o kirisi masi pa anga umalama al SVSG. Ua whaikewisi masi whai tau sanga fau le whale pui se tamā. Ina ua whaamaunia lana i oinga solitu la fono. E au fiai ko lona sau whaile I lungo le manawa o lona toa lua matitima. Aina ia whailo I lungo le whaamasinonga o lana miti sa whai. O Ioane tau po se fo lua solima tau sanga le matua, o whaamaunia o na molianga I lungo le whaamasinonga. E au fiai le whao o lima I lona toa lua, whao o lima tama o lona toa lua. Whaapea male umia ina leo se au penga matautia. I le tau laulau ina le whai unga lana whionga le whaamasino ni a vama tatua tangaloa. Na ia sauno ai. O lo mai tau ina I whaamaumaunga le tua leo. O le lua fe mal sumale iwa na mo lia ile tau le ai tale pe fali. Lua o lua tasi. Na tu ina tu ai le sulua masina I no foga ai ai. Ai pe tai ele ima ai ale atai. Ai to e mo lia mai la na suma le isi fo I mo lia. O le aso sulfa o yuni lua o lua tolu na mo lia I ani luna sau fa ile lungo le manaba o luna to lua. Matitina. Ai fai mai o lana miti. Fa o lima fo I tama o lona to lua. To e momo I fa fo matau ai le fale ma. O se nga yo inga wa tangia ai le ai o se suinga ma se salamo o le ali. Le au fai ki misi masi ai nei le tau le ale fale pui ma tuli ai lona fasalanga. E lua lua ma sina le umi. E no fo salai. O le tolu ele nei o aso talo nalo I ele malo le tusi o fufuanga whaata atia. Mo wha maunga o le Samoa Energy Sector Plan. Mai le teimi nei o atu lua felus fulvalu, po le isi 5 tausanga wa savalia nei. O le whaalawi loa o lea whaavae o ngā ruenga whaatatia na saunua aloa I aile minista o tupe. Le fionga lau timu ia ue lese a fuava ai le vai nei. Le tau mesina hotel le motaa. Na ia ta ua le ta ua le nei ati na el nei vai tau le whaatupuina o le tamau ainga. Se iti aile soifuanga, to mai whaona po nei. Ai o le tali atu I swinga o le tau. Ma le wha o ngā fua o le malosi wha fōwina, ai o lona ngā o singa ma le wha soanga.
Ai mai se o le fitai toi na i manu i tau o le nei vai taimi. Sa nol minista mo le silima tau sanga, o tanga e ia le energy sector i le tufa atu leo se manu si anga fa LTC e mawhaio na nga fatia e tangata, le ngata ilona mama, saunga le mu, a tof sia umai tangata o le tanu. Affordable, reliable, safe and cleaner energy supply for all. Ma ia vea fo ile nei wha maunga mata ia lai wha whaingo fie, ma susulu a tuail wha moe. Le mau o se malu si anga wha whawina e saunga le mu mga fatia e tangata o Samoa. Inisi o tala o ta pena Samoa le wha tuina o le aso whanau o le wha aula. I le kilisimasi, ae ua taunu ua i fo i ma le wha amsinonga o whanua masua wha Samoa. Ila na wha ai unga o no sui ai la ngona o aso fia, ili sili se fulu ai ngō tuanai. O ainga na ua watu i ai li whai unga le whamsinonga i le vai aso toluai, e tala e se ai o lātou maota mai whanua o a whenga. O li iputia le tala mua, e whama sina ua watu i ainga ia a matatu i li taimi o le whai unga, se ia o atu ia aperilo lua o lua wha. O atangia le whai unga le whamsinonga o whanua masuafa o iei nei, le whainga tā ona o lātou toe suia le whai unga o le awhiwasela wana tolu, e pe ona tā ua le whai unga, o le awhiwasela wana tolu e tū maulama māloa ia. O le whinaunga o whanua lava ia, mai le awhiwasela wana tolu, na manu māloa ia whenga e au whiai ma whanua i tuane, o le au waa ma le visa le moa. E ui e le apiliina le whai unga o le awhiwasela wana tolu peitai, o atu le wha amsinonga le apili, ma tālo sanga ia whenga, ia whaatu mawina pea le whai unga le awhiwasela wana tolu. Inisi o tala o tūranga lolo wā le tau i Amerika Samoa le vai asanei lea o wha mawina ai le iai nei o tutuila mamanua. I lalo tūlanga o tau whaalawelawe mātu iam whaafu sei. Mwha maonia le kovana le malu pe leti maunga i le asona fisfuluiva o te sema. O onga wa afianga o lolo wā le tau nā whai nai mal malo sil swavai. Whale mai whanga alu. Peita e ile whaalinga whalawa i te leilungo le KVCK TV. Whapeona wā aia ele ofisa wā ai tau. Ai o le noa, fōlinga laula wā o leisi whāma asina o lumanai. Malolosi o timunga, sa Vili, ngā lua, ma wa ai a whianga ngā teifale, o lo longa, o so longa palapala i tutuila mamanua, ai mai se o au nu e peon mo mawina maa awhiai, whio a inga ta avale whaatino au nanga maasaniai ai of sosoani, o wha mawina ai le polo a inga mai le taita inga al malo, tūlanga o iei nei Amerika Samoa. Lau Samoa Entertainment TV mai apia.